ingenzi wamenya kuri Minisitiri w'Intebe wa karindwi w'u Rwanda mu myaka 31 muri kiganiro tugiye kwibanda ku nkuru yanditswe n'inyamakuru Yize.com cyandikira mu Rwanda ku itariki ya 24 z'ukwa karindwi na 2025 n'uyu munsi ku isaha y'isa 1:54 za mu gitondo. Reka twanzike. Perezida Kagame yagize Dr.Justin Nsegiyumva Minisitiri w'Intebe warusanzwe ari Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu BNL. Umwanya yagiye kwa 25 Gashyantare na 25 ni Minisitiri wa karindwi kuva mu mwaka w'1994 nyuma ya Faustin Twagiramungu, Pierre Celestin Rwigema, Bernard Makuza, Pierre Damien Habumuremyi, Anastase Murekezi na Dr. Edouard Ngirente asimbuye ruri kuri izi nshingano kuva muri 2017. Yaraminuje cyane kuko afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Icetsa kuva muri 2011 kugeza muri 2015 ubwo yari kwiga amasomo amuhesha impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza mu Bwongereza. Yafashaga bari mu bikaminuza mu nshingano zitandukanye zirimo no kwigisha. Afite ubunararibonye mu kuyobora imishinga ikomeye yaba iya leta n'itari iya leta. Mbere y'uko abwiza inshingano muri BNL, Dr. Nsegiyumva yari impuguke mu by'ubukungu mu biro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe kugenzura za gari ya moshi n'imihanda kuva muri 2016. Ni urwego yatanzeho umusanzu ukomeye cyane kuko yagize uruhare rukomeye mu mishinga y'ubushakashatsi yateje imbere urwego rw'ubwikorezi bwifashaga za gari ya moshi mu gihugu cy'Ubwongereza. Ari mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere Network Rail, ikigo cya guverinoma y'Ubwongereza giteza imbere ibikorwa remezo bya gari ya moshi. Yanagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere politiki ijyanye n'uburyo ibigo bifite za gari ya moshi mu Bwongereza byakwishyuzwa ikiguzi cy'ubwikorezi zikoresha, ndetse anahagarariye Ubwongereza mu mahuriro akomeye arimo na Independent Regulatory Group. Independent Regulatory Group ni ihuriro ry'ibigo byo mu Burayi bigenzura imirimo ijyanye n'ubwikorezi bwa za gari ya moshi ryashinzwe muri Kamena na 11. Dr. Nsegiyumva yakoze muri guverinoma y'Ubwongereza mu ishami rishinzwe guteza imbere umurimo n'ibijyanye na pansiyo ku mukozi ushinzwe ubukungu. Ni imirimo yakoze kuva muri Mata 2015 kugeza muri 2016. Icyo gihe yagize uruhare rukomeye cyane mu mavugurura ajyanye no kubumbira hamwe ibigenerwa abakozi bigashyira mu kintu kimwe, ibyatumye iyi gahunda igenda neza kurushaho. Kuva muri Kamena 2019 kugeza mu kwezi kwa 2013 yari umuyobozi ushinzwe guteza imbere ubushakashatsi na politike muri Refugee Action, n'umuryango w'abagira neza mu Bwongereza ufasha mu guteza imbere impunzi n'abimukira washinzwe wagana mu mwaka w'1941. Yabaye umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'umuryango w'abagira neza ufasha impunzi wa Great Manchester Immigration Aid Unit. Yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi kuva muri 2008 kugeza mu Gushyingo 2008. Icyo gihe yagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere uburezi, anafasha u Rwanda kuva muri gahunda yo kwiga mu Faransa rujya mu Bwongereza. Yarabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kuva muri Kamena 5 kugera muri 2008. Icyo gihe yagize uruhare mu bufatanye bw'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi n'indi nka East Africa Community Comesa n'indi nshingano. Ni umuhanga mu by'ubukungu kuko bwari mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'aya masomo. Yari mu cyiciro cy'abagize amanota ya mbere abazwi nka first class. Icyo gihe yiga muri kaminuza ya Nairobi muri Kenya, ndetse anagira amanota ya mbere ubwo yarashoje amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi ubwo yiga muri kaminuza ya Catholic University of Eastern Africa yo muri Kenya. Dr. Nsegiyumva kandi yifashwe mu gukosora ibitabo bitandukanye bijyanye n'ubukungu agamije guteza imbere ubukungu no gufasha ababwiga. Uretse imiryango yo mu Bwongereza yabereye umuyobozi, yanabaye umwe mu bagize inama z'ubutegetsi mu bigo birimo Rwanda Air Express, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro n'ibindi. Ni Minisitiri w'Intebe mushya wa karindwi w'u Rwanda mu myaka 31.